اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Akan tak terak bulan purnama Azik Nyonar manis duma pamisema Anjunan Nabi saya paling mulja Nabi harapan umat saja harapan atau umat saja ngaulia syafaatnya atas sekotor banyak kedosa muka ulia barokana. Sallu ala Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Harapan ate umat satu na ulia syafaatnya atas sekotor banyak dosa muka ulia barokana. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyhadu wa tarji anta ya jiratan alaihi wa qulul du'i wal karami. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyhadu wa tarji ya jiratan alaihi ya qulul ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyhadu wa tarji ya jiratan alaihi ya wal karami. Karepun berberita ojaan berpula berita sosaan berbeli detak kira panjuran suko besar satu alam berdesak malu terapetkan atau beribadah siang malam harapkan sepora atusa seelak kami alam kita. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyhadu wa tarji anta ya jiratan alaihi ya qulul du'i wal karami. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyhadu wa tarji anta ya jiratan alaihi ya qulul du'i wal karami. Ya harus belum odika rangka korak berbeda segala ketika matusa masyarakat atau berkarena umurah itu nyakut sementara baik aku saja ketusa samu pergi ketamurah. Ya Rasulullah salamun alaik
Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyhadu wa tahdi aswad ya diratan alamin ya urul nujum wa tahdi Masya Allah, luar biasa. Alvan Al-Ghifari yang kami juga hadirkan dari Kota Ukir, Sumeneb. Satu tembang versi India ya. Luar biasa Tretan, terima kasih.